Mina ibizo lami ngu-Andrew Nyathi, ngu-Secretary General we-United Democracy Movement. Engakutsho nje ngokuthi ngopresident lo ongenileyo kangenanga engeniswa ngabantu, ungeniswe ngamandla amasotsha. So akulunganga ke lokho, kumele ukuthi umuntu mayengena angeniswe ngamandla abantu. Izimpawu kumele sizikhangele kakhulukazi kumalanga alandelayo ukuthi ungabona umuntu engasafuni ukuthi azwe okukhulunywa ngabanye abantu, uhlwazi ukuthi luphawu olubi. Ungabona umuntu esegqibela ubusela, wazi ukuthi luphawu olubi. Ubona umuntu esengasafuni ukuthi abantu ama-judges lama-magistrate bathathe ezabo izinqumo, sefuna kwenziwe zakhe kulalelwe yena, then uhlubona ukuthi zimpawu ezingalunganga lezo. Zinengi ke impawu kumele sizikhangele, but lezo yizo eziphezulu ezimqoka kumele ukuthi abantu bazikhangele ukuthi hayi ubaba lo kumele sinanzelele ukuthi uveleni ungene ngendlela engalunganga. Yebo kuliqiniso ukuthi umbuso wobukhosi ubusufuna ukungena, so umbuso wobukhosi kasibufuni vele. So lelo linyathelo eliqondile ukuthi umbuso wobukhosi ungabi khona, kube lo mbuso wentando yabantu, entando yeningi.